Udobno sedite na svoj stol in poravnajte hrbet. Roke naj mirno počivajo v naročju. Oči lahko zaprete ali pa jih nežno usmerite proti tlom. Telo naj bo mirno in sproščeno. Sedaj bomo dihali po vzorcu kvadrata. Vsak del vdiha in izdiha bo trajal 4 sekunde. Zato vas vabim, da sledite mojemu glasu. Dih, 2, 3, 4. Zadržite, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3, 4. Zadržite, 2, 3, 4. Dih, 2, 3, 4. Zadržite, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3, 4. Zadržite, 2, 3, 4. Dih, 2, 3, 4. Zadržite, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3, 4. Zadržite, 2, 3, 4. Vdih, 2, 3, 4. Zadržite, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3, 4. Zadržite, 2, 3, 4.